Ngoma hoye! Orege President William Ruto nieteteire na gutetera thirikari yake iria koretwo ikiorotwo ni guitanga mbeca cia muingi uria ohatiriirio ni kuongerereka kwa magoti. That we are going to make sure that we deal with the challenge of corruption, wasteful spending and unnecessary use of public resources. Ona gutuika riuma igongona ria gibũrũri President ndanaga gutindika ndama cia uteti wa kuha aikia a kura mwena wa Bungoma na gitaro kia ithũĩro kuria Bungoma ya muthukiire kiondo gia kura gicunjĩ kia 65 gia kura ciao. Wakenya walipiga kura kwa sera, hawakupiga kura kwa mtu binafsi ama kwa mambo ya personality. We will never go back to the politics of ethnicity. We will never go back to the politics of personalities. Munini wa President Rigathi Gachagua uria koretwo akirikana kuhatikwo ni atongoria amwe a gitaro giki aria mari turwa-ini nene thirikari-ini na akiauhite gitaro giki akiuga ni anyitaga mbaru timu ya mubira ya AFC Leopard iria kihumo kiayo ni gitaro giki. I was and remain a great supporter and fan of AFC Leopards. Siasa ya ukabila tutazika katika kaburi la sahau. Doine ha Inooro TV, nyetho gitonga wa boy.